Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Novit. Pengon nih. Pengon nih, kau pipian malam bisa. Hari ini kita berada di batas udara di atasnya pasar Sangala. Kebetulan hari ini adalah pasar Sangala dan kita menyaksikan pasar. Pak Gero atau bisa? Pak Suposo, Kentena. Puang apa semua tantang rondoki.
menerima tamu hari kedua. Ya, bagaimana Kareba, Ben? Melo. Kareba Melo, ya, mantap. Madesin. Oke, Kareba Madesin. Madesing, ya. Iki dulu, oke. 1 pisah pen 2 pen, talun, oke. Betul. Ya. Oke. Oke guys, inilah nenek-nenek yang cantik. Oke, Nenek Wira. Semakin tua semakin cantik. Nah. Oke, Nenek Mariadi juga semakin tua semakin cantik. Dindola Saul. Iya. Tayo kami marencong nina. Tayo marencong nina le. Anak kilalay. Tayo bigilay marencong. Anak kilalay. Iya. Kena mamira bibi pa to, Ano mo? Narumanta. Iya. Oh, bagaimana Nenek Wira? Mane matuana amane na pemaputul na. Iya. Hindi pa yan pa hindi tangido eh. Gue pamoy senyum. Hindi pa misa. 1 2. Oke, mantap. Woi. Tama mereka. Tama mo yan. Oke, ya tirupai kamu. 1 2 3. Oke, mantap. Weh. Luar biasa. Oke, Nenek Bayu. Oke. Oh, Nek Reni. Wah, luar biasa Nek Reni. Oke, guys. Wah. Bagaimana, Ben? Mulai yang bobok oki siman rara ati ngayoki. Balik ke Kareba. Kareba Melo. Bagaimana kule aman? Aman. Aman. Oke ya, mantap. Yang penting kule aman ya. Tidak masalah kalau begitu. Udah. Benarkan aku awasku. Ya, baik. Oke. Sanadi. Nah. Wah, bosku dari Suaya. Oke, baik. Oke, baik. Wah, sama rasa le. Ini kopi Minum kopi lebih. ya? Wah, mantap. Wah. Ikut. Maka bagaimana Pak Waraka? Ya, baik. Lancar. Lancar. Oke. Lancar. Besok lagi ke Waduh, Bori. Sandi Lolo ya. Bori, Ya, ke Bori lagi. Besok. Besok, wah, luar biasa job ya. Berkah di bulan ini. Iya, lancar terus. Mantap. Oh, shooting untuk oke Sandi Lolo. Nah, ini di dalam ini. Oke, kita spill dulu. Spill dulu patungnya. Nenek Kelvin ya. Oh. Nah, ini patungnya Nenek Kelvin. Wah, suami istri. Oh. Suami istri. Bagaimana katu? Ya, sudah dapat daging. Weh, katu dapat daging. Wah, ini petinya. Oh, ada fotonya. Ini foto 2 dimensi. Ini foto 2 dimensi. Ini foto 5 dimensi. 5 dimensi. Bisa dia dari depan, dari samping kiri, samping kanan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Wah, 6 dimensi deh. Iya. Oh. Nah, ini petinya. Tanga marin dengan aman ditangkan ama saya kalau sawot nama Rio inde teran te kalua. Oke. Sementara perdagingan di tengah. Dan kita akan masuk ke Toma Badong dulu. Menyaksikan Toma Badong. Oke, Indra Lim. Oke, selamat siang Kakak Ompit. Oke, selamat siang.
tu mengkara tu matingkila tu me pakarangi Mario ina kasega kita sega ina lain kata lain. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Dolan aku makan kamu tenai, gutun namalik manimba ko tenai, kami tekaboro. Tu merasakan tasaka kali na diwote, gabungan nate anak-anak tengah luar. Dari laku kita minta soal nasang, tulau nala katanak lantela tu mengkana sarak para Halo, assalamualaikum. yang lain soal nasang. Kalau kita di luar atau kita termakapu kami demai kurang nasibuk simaluan temen palupan dan menaruh sampah memasakkan kalita indah atau berpakaian. Orang-orang laku perminggu lantai tangan atau kokoto itu mengkanari akan nasi turun dengan kamu lupa disabuk. Mi masak nama kalian ni sialako secito makbadong yang merasa mempesaka kalian. Tombak Marangka, sia tombak Katia, sia Ready kapan di kuburan? Oke, tanggal 28 di kubur. di pasar tanah satu kali di Solan Asam bilang makam pemotor naik bentuk namalik dan metan di Tegaboro di Woi, kareva melompit. Jadi sementara tongkon di Tanete ini. Tanete ya. Oke, Pit. Iya, iya. Muda-muda tak tahu musuh Iya, dulu. banyak. Yang muda-muda eram Pit. Banyak. Nakamali itu Tom Dokter Raya. Iya, Le. Si ada Dokter Raya, Pit. Woi, budak tua busan. Woi, ada bos ini, Pak. Bisa ini, Pak. Bisa ngalah. Nah, channelnya ini. Oke, baik. Ada Lisa dan kawan-kawan. Ini bukan hanya TV apa namanya? Namanya TV Sangala ya? Sangala TV. Oke, baik. Oh, masuk TV. Iya, masuk TV, TV lokal di sini. TV Toraja. Toraja. Woi, ada. Dari mana Iya, kilometer? adikku Bapak Ical. Lain nih ya teh. Saya dari Bandung. Oh, Iya Bandung. sama Mandung apa? Medan. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Toraja. Oke. Nah, ini Di luar karena lame-lame. Malam-malam kulit putih. Ya. Oke, baik. Ya, oke Pit. Ya, Kakek pemain soal apa? keluarga wih. Driver ini sudah anak-anak kita tahu. Atau mati Itu dalam pada atau kampung. ya pencampuran ini baduk ini. Ada Telabi. Oh, ada pengawang. Halo, baik. Oke, minum dulu. Minum dulu. Oh, deh. Oh iya. Oke, baik. Ada tamunya Om Kakek, Om Nuk, Om Yakob. Halo Om Yakob.
Oke. Hello, ladies and gentlemen. How are you today? Good. Yay! Where you come from? Swiss. Swiss. Yeah. Okay, wah, mantap. Wah, good, good. Thank you for coming to Toraja. Yeah, we're so happy, very happy. Thank you. Please enjoy your time. Okay. Okay. Wih, kita spill dulu bunda-bunda di dapur. Siapa tahu ada yang bisa. Wih, ada cewek-cewek di sini guys. Wih, ada bunda-bunda. Wih, Iya, informasi lo may halo bunda-bunda. dapur umum, lo may PKK. Lagu kita keluarga, dia kadang to may pengkarangan long do dapur umum. Lalu tolong tabe takaringan ang kaleta ta bawi sa sule. Iyo, tabe pengkarangan long do dapur umum kita di lalu tolong tabe ta mga tusuan dari bawa sa dapur umum sudah to may pengkarangan long do. Iyo, kada di lalu tolong Halo. Tapi Oke. bagaimana? Bagaimana Karema? Ya biasa. Cantik bangun tante-tante. Kami mana ni nak? Eh? Bani masalon ni. Dia tuh yung. Wah. Yung damsel. Tidak ada Columbus. Weh. Ya damsel. Bagaimana Marno? Apa Mi? Marno. Oke. Bilang dulu Marno sehat. Mantap Marno. Oke. Masih penting apa? Oke. Bagaimana tante Reni? Ya, halo. Oke. Oke lanjut. Halo Empit. Weh. Ibu-ibunya Lampio guys. Ya, Bos nih. Ada Kak Wardah. Ada, ya saya. Ya. Halo, selamat siang guys. Kita lagi berkumpul dengan Ibu PKK di sini. Iya. Biasa baru lanjut lagi bekerja di sekolah mengajar ya. Oke, Terima mantap. kasih. Wih, bagaimana Kak? Halo, selamat pagi. Oke, selamat Ah, siang. pagi banget. Iya. Kang lo. Ya nah, selamat siang. Berarti tadi kami kita selamat pagi berarti. Tapi ada masalah segar-segar sudah pikir. siang. Nah. Ini bang kau bilang. Oh. Woi cantik, woi. Nah. Halo. Oke, ini di mana motor mau tante Sau? Iya. Oke. Kasian, ayo, oke baik ya. Oh, Nekrol. Masuk. Masuk. Itirnay, halo, hai. Halo, hai. Halo. Hai. Iya, saya kasoting. Hai. Baine, maanga, lelo oh. Hey. Norte tapin niya. Mas, wala sekolah. Kok ada aku masa dibasahin di kedudukanku. Terus pakanku mau ditaruh di mana? Ya duduk mana? Oke, gampang itu guys. Sebentar dulu. Weh, langsung mereka ya. Orte, berasa semua. Oke, weh, bagaimana bos? Mantap, weh. Tapi Ya, saya. labangan nanti ada tegalua.
di Batana Ramba saling aduan di Sulanasan di Bali dan Maya-Maya di bageran yang kebairi. Oke guys, selamat malam Kilang laung dan kaya di Sangarara Tadome Tetongkonan kada gila di kelam patok segi pulauan di bagian kanan pulauan Saraute Pani Dona Pak Ulelean tu rombongan lampasan kakalena. Iya betul sang seterusan sang tiang karena Syarif Kelvin. Halo, bagaimana Lembang? Ya, puji Tuhan, Ibu sehat-sehat. PKK. Ya, mantap. Jauh mai sadogong sang seterusan sang tiang karena kakek sampai. Yang may bebok rombongan na Yohanes Lintin SDH. Rombongan na Mak Stop jong may Makale. Rombongan na Sepong Tono Lempangan. Rombongan na keluarga almarhum Bapak Sikan Lapio. Rombongan na siapa Antero Mga Pusita, Rombongan Darmasi. Rombongan na Yosi, Barito Selatan. Rombongan na Payosi, Barito Selatan. Rombongan na Payosi, Barito Selatan. Rombongan na keluarga almarhum Bapak Sika Lampio. Rombongan na Bapak Andi Sangata. Rombongan na Nenek Soya Tinoring. Rombongan na ni Agri Tinoring. Rombongan na Mukhtar Batu Bang Sesa Rantelemo. Rombongan na Bapak Atlan Kalulu. Rombongan na Nenek Ripan Bebo. Rombongan na Mama Topan Gandang Batu Silanan. Rombongan na Yuno Bori. Rombongan na Nenek Alim Pantan Magale. Rombongan na keluarga Nek Michel Batu Babaria Jomai Pemala. Rombongan na Nenek Kelvin Rembon Buat Tarung. Rombongan na Ambe Seni Rembon Buat Tarung. Rombongan na Ambe Andi Rembon. Rombongan na Ambe siapa Rembon. Rombongan na Ambe Ebi Talion Sarapeang. Rombongan na Ambe Nopa Talion Sarapeang. Rombongan na Mama Gaure Tumba Kalimantan Selatan. Rombongan na Bapak Agnes Samarinda. Rombongan na keluarga almarhum Ambe Turatu Rembon Kandiapi. Rombongan na Ambe Agus Rembon Kandiapi. Rombongan na Guru TK se Kecamatan Makale Diong Mai Makale. Rombongan na anggota Ikatan Guru TK se Kabupaten Tanah Toraja Diong Mai Makale. Dari anasang motok tu rombongan mangka di Sabu laum pa Sakka Kalena laum Palidan Katongkonan. Bisa ngay manita ay mo gamarang. Malam mamo tak naron no bintun domay nala kena si rono so domay bintun te Anang larondon naman ite. Dahil mo nga pala mi nanananan to yung luka mara yung lulantang lami parondon to nga mate. Analambi langi itu bating ite. Titang Kalimbang. Oh, nakajago si Patamapulo menik Mangalaga. Nakukwayari na tabi nonton ito ang taon pa. Sola kang matanete. Tutir manutin isa. Oh, Patamapulo menik sila nasama. Uwas sa umilang patamang di pasasara. Bisa di pasatuloy ako. Kira pong patay mo lang na ako, di ba kasi ka? Doon naman natalong ka di matang matay, pero hindi ba tayo itong pagyan? Minta mo na melody. Iyo, kali mito na rombongan tumang kamulisago do mate itong panangkadang, daw ito pa ito na paudalayan. Iyo, bisa mo kami mangalay na hindi pa mga natarang tekalua, may pating kapela ibay. Yan mo.
Ya. Filto Bakatia, oke Felicia Tengali, oke sebentar. Filto Bakatia teh. Tak aku Filto Bakatia kila. Nata berkena siap. Mali tiga rakar dalam may lantangan na simisa-misa lah. Bagaimana Sinampe? Ya, Ada kah? ada. Oke. Hah? Cek, halo. Cek, siapa dia? Cek. Ya rendering kerong nama. Cek, halo. Ya boleh nanti di pagkilala tak kamu main. Cek. Oke, mulai dari Rambuan nih ya, karena kadang kita potong mendap imar, nah jauh di belakang, baru masuk ke halaman. Ya, tapi sayang jalanannya becek, jadi banyak yang rupanya malas ini rombongan. Nah, masalah nanti kamu diterlibat dengan yang bilang dia di Sarabayo, lain misalnya isi. Iya, padahal itu kan. Ini bang itu kok nggak tuh nanti kami dia. Ini sangat tampil tertentu.
siseko. Pakorona ada rantai keluar, pakai dena sangka tandung kalonga. Inang senga, keto senga, inang lain, keto lain. Keto meroro pikutang kena. Menanan tamato tasik. Uwa kana. Menanan tamato uwa. Manggi rika kukokada. Laku tule renti. Tang tati raka tahu. Tang tak paraka matanta. Pelandang tuntamomena aku nina iso madibata. Balunto anu ilante rante kalua. Mematu nina bangga bangga sola ite rapatan tundau nina. Iyo tuntamomena lagu bapa na lembang tiang lagu bentuk wali santa kasami. Untung dan demamba rana kamban uryan kaboro tukutang si puyadera. Tengah bidiro rika lako, tengah tapari kamatambi. Nagagaya tatetengkon, ang sobrang kotilami, tulong seleng sile. Anaka bare angka sobat sasaran tu. Anggap na may ito digente ito dito kung nabuwangin di mo tarong ko na asik di pululo nasin dana lalo siyang para lamba si barbarana motiran ko singkolo amanik ito di oton logon loeran si turo de may isang bubukok na si pangalora de may tabong kalua na Lendo roko tiada nah rante kalua tasik diam te sangka nah tandung kalonara inang senaya kesena inang lain jenang lain patundan laku bakbana lembang paru yang laku bentu tuang lipu Antuku tarang kana tondoko dipo pampang na pangleon deng kabuntu tang nalaga tanya deng tang nakalang dia. Pati kita yang tondo Mario tanga simbolo di kakumo tingka buntu tanga nalaga tali di tanga na Bernari tingka buntu tanga na serang tali di tanga na pope rambu Melindo me bantara nakna angga tarbo pulauan na tonggonan lalo sukandau rena isungan angga pemandaan nalonni kada nenek dio batang di kalena to bintin untulamben ni matindo bisara to dolo lentenan panikuan diombak mi pale bantara nakna basyarin na padang dimingkin dek pangloloan na kutirang dogo tong pomodoin dogo penanda bisara ilang padang dimengkendek tumpabanu karorongan sangka amabu sepalen panglalili na basyadinna padang nanay bendan kemudian alloy dina tunanna tembala barang tura tumane kapula di belendu tonnari tula buntun na bone dilang dak manetena dosen dana bong ko pateng katerung iteran nandi puduk pola kupakumba akaram bau bakal lengko nali laki-laki lambi tola utondok kabusungan todi to aluk punah tindo pemani pemalingna aluk punah tindiri buntu pemalingna sumbang adatu sangka na para saidondo iya tomak talima tomak pasabulo tilali tesi ko kan dia rara sisa ladang palungan bulan tiumba panang di siladang sial kalamba si baru barana tanda berpinte dan lembang ngasiasian
lili inatan mukurinna tiumba lokmai pada digandang batu. Tiumba pantara kena anggah kabotuan kula. Tadi padang ampulembang makarain. Tiumba lamayuli na padang ditaleon. Padang nanay bendan patintingan alloy rina tunandang pembala barang. Todibo datumuan itu kula mangka di perenduk. Siang baralamba si baru barana. Totiumba lamay lili na padang disadok ke. Pakatonang na. Gonggang hari sadok ko taong katanan ni alloy rina to. Gongkalo kaloran ni tokula mangka di perenduk. Todibo barama di kawatasana ampulan makarai tempolan lalam na bulan tasak. Lomba-lomba nanane tangkarawan pembendengan ni baba mga alana tumatampo ungkalarundon ni sami kandal renang karaing kalambunan berat naman kada nenek tio batang di kaleta pintin bisaran atau di dokarungan tio tondong to batang-ata sisi sangkadian nang giba palumput to batua manda di pendorian manda daw baru ini tintin di penalikan dari mga atau tontonan koloni ondo mapitong kolong kasiri katuli tema lumang kana tenggo uang batu daw tangan alami Allah ina radan kunta tumpak ampuleng bagi tema sangka na bawang kasalaga to kaubanan daw pangalisuan na batara tulak mangga di belendu belan na baru metemeduan na rampanan kapa kumbo mata pindah pasulian nalo na po makamba metemeta pinampia na po mabidangan metemisen beral lepen mulu tuete manik daten kata mati ada narante kalua mingkara pata mate sangka na tandung kada nara rompo maren dalam teror imba makayunan pinang hilang pada mereka botohan pula lempang mak di kamakasi. Aku batingku pangbotonan Marioku. Balo tongan kada misa pandangan tengko situ. Kupuliran dan dipudukku laku metena ulun nasalu daya tandung siun nalangit. Angga pangloloan na lotong utara paten dengin na tumuane tu tiumba lamay padang ribori pakana daw logo lamay padang risa pangloloan na kalimbuang aroba paten dengin na pananggo tama tiumba pantaranak na angga to dipusulin ibu nawan na padang disang Allah diputaling arana na nilipas sekangana pangluluan na tuang pagunturan paten dengin na marabian langan siang balamba si barbarana pantarana kena lilipas sekakan nakal lembangana padang lima kali tadi yang padang ada pemapindan puang bulu matua alloy dina natarik kandian dalang atau dikasiri mata wabun nata pula mangka di pelenduk lilina apa buana karuah buana andan pinanenna aluk ma'dika apa aluk todaya hulu kaya padang lima kali di po tembung taruh pohona pasti kakanda todaya lilina andan pinanenna todaya lilina padang di rantai lalu bersih ayu rumah bersih berumah antara dalam langit pangluluan dari luar timbang di padang di Kalimantan perlu bermain lilina padang di Borneo pas sampai lapuran rampak gunung Malatika umpasi tarana bumi Allah masang desolana sang pasidoloan koni kulak labia diam kemairi nah perlu pulang mata hukum kalian yang magian tutundung tobatami marabi kau salibuk malu bidau kau untuk balik-balik angin untuk lente ke tarung puru ek-ek ni pulang balam tambol ini paurukan amni sabi ngeri ngeri bari sampengan lah lalami bilambi pada rumah pada tereng penan besuran nah terang dorong sungkariya barang anak timbang ia lambak sungkaroko kalambunan timbang rokko matampu pangalele boleh napuang pasim batang nikirona alele tang ngawasi nasim batang nalaboy nata patumbar do kalata do dia pari pintu di sambolan ikarang de tanah kalua taiki bukan salah orang nalen na isi
Sumak tapos sumak tentang kia hari. Benah tapo benah mak guna poro. Lagi gua sampah batin di moden dok pengotonan Mario. Di sampah kita lulangan kitendeng kita lurek kendek kalau pada kendek tua talangan bulan pada lengan parayanta. Lengan laung kalau tangan lang erek dia lau sepak lindo dan bulan. Laung kala apa paraya mak lawasun nayan.
Iya. Cari kesibukan tuh. Baik misalnya nama iya, ada tahu Oke, si Rompa. Halo. Halo Sule, di mana ini? Halo. Di kampung Sangala. Dari kamu mau mampir jangan itu kami itu tak ketahuan. Katia tia.
Tiro ilako tungka patah kayu mata para rong temi lambi kare umat laparan.
menerima tamu. Halo. Jadi sini kau dulu foto kamu. 1, 2, 3 lagi. Kasih hapus yang ini, Om. Kasih hapus. Kenapa bisa dikasih hapus? Cantik. Woi, terbaik dulu lah. Saudara di situ. Nah. Oke, 1, 2, 3 lagi. Oke ya. Ya, napa ini kunde-kunde. Oke, terbaik kau minta orang dua. Oke ya. Ya, napa ini kunde-kunde. Dia pergi kau bilang asuk ya. Oke, yang kata daripada dua bagi orang tekau musim rokok dalam pada Bandung. Sorong betul ya, iyo. Nah, kalina ngaku mesin menjong sulen karena nanti gaya mengakan dan sarapang mak parang-parang dati alang dan panita mak parang-parang. Baga pengobatan dia jong sulen karena anggang ngajamai pantarana pengatauan pengelolaan naisuan teman antara nakade lontang daula di nolong terugang boleh tong. Lagi orang bayi tangsung pupalang lalu kena jadi dilupakan dari urusan kakasalnya cakala apa paraya mas selama sama tamu pupalang pendangan na sakit pemotong pemotong ini dapat teman dicolong melindungi air. Apalagi kuat yang lagi besar ini sedang ada yang tak kelang dengan kalau erat yang lagi bantarai anak atau kejemetekan sangin telalang. Belang nako lasu sima agan nabatik gede di dalam bilatin napasirian namaria gelangan ini tak haradoi kemudian teman di lente pelalang doang lagi bisa laweran. Ia marpaleban nasiran dan mandan sulang lagi lalangan sawah heran samin pelalang dan jembesan tung kami samara ada pak kagian berlawanta. Apa begini? Kali itu coba arah pada menghitung kurang arah kalian pengusaha kondor tarapang terlalu sesok tarapang seorang dari itu ulokon lerara teman nak kode lakian surat binti kode kurang diang gilo. Kuma gambar tanggilan di nama suri mana pak tanggi karatu inna. Tangan isami tangan nampak di sorongan sebut tangan pebarangi pamisun narantian tu dalam sapa di karmani gelempan di kaliling. Ini menikah sanggup sama patikan dan bisa rapalin dan semalam jatun untuk batang mata. Mak kelima anak tanggalan deki meniti pengamam minta adik deki pelak dan sandang ngerasa. Bagapan ayat disakina pengetalong batari itu na sorong turani ke orang telepon dok. Naria kada misa anak salaran disara misa bunganna. Noro makairi dong suling karaga ada tabang ni madong bak dan kahanggangan mati peinaya. Lagi kami tu nakatang palakiran nakalima nakatang mapuran. Tasurong nilang mantang manalang ito daw para raan na batara. Din si upa atau paupa paraya tabu paraya. Natua barra ipo matua tama sawan si barro matong kajan dito kumpong tatang tandasang si gore-gore. Nakumpong kada balok memon bisara misam man na makalima na natibal gimenda di basak. Nakumpong manda pasake na puang matua lagu bata madigalita dutuan rapa kana tugumbong talaboton don tubatang utara. Datot tang balik masak mayri marudin din nasang uling koite pada mantubalaw untuk metede lipusan nakasal nagibata beta padan rampa telingagon dan tabalikan suling ipa berangin ka kita pesan dan bisa ngarata padan kiran bulawan ka apa kita daw lagi tahun di kumual tanga sistem na anak papa ini isang ngarata tanga sistem na tarampak ini di takantihan bulawan ta. Iya betul katungkulan kemarin tinanda siya nenek na Kelvin katungkulan kemarin tinanda siya nenek na Kelvin diong may rembon dua tarung Rambo marane nanti dong di pamain nanti nanti itu berdorong atau Kelvin Soladina katungkulan kemarin tinanda pada sampai Oke sampai memberikan peraturan yang atau jika peraturan kemarin karena Yohanes Binti Istihar untuk mengatakan bersama Kelvin peraturan kemarin karena Master yang memang ada untuk mengatakan bersama Kelvin peraturan
kadang-kadang kemarin tidak membunuh batalion Sarabayang mempan lagu Bapak Nakelpin kadang-kadang kemarin tidak Namedi batalion Sarabayang Lompato lagu Bapak Nakelpin kadang-kadang kemarin tidak ambil siapa dengan Lompato lagu Bapak Nakelpin kadang-kadang kemarin tidak Ambiandi kadang-kadang kemarin tidak ambil sini rekor 2 taruh kadang-kadang pada kos Bapak ada Kelvin kadang-kadang kemarin tidak ada Yosi yang main dari ke selatan membantu lagu Bapak Kelvin mintu na rombongan rampatan Kelvin pada balik kemarin lagu si Bapak Kelvin lagu Bapak Kelvin lagu taruh Tanggungan Mulai Teguminalang letter F Sinaru letter G kemudian letter F malam letter G nah letter 16 Sinaru Sangko Talu Sangko Karua Sinaru ketemuan kebahagiaan keluarga besar keluarga sebagai masa kembali jangan kembali ke orang tua kami dan kebenaran Sinaru kadang-kadang yang berjalan keluarga besar anggota Ikatan Guru PKS Kabupaten Tanah Toraja Manggai jangan manggai kadang-kadang jangan itu untuk mana minta nama kadang-kadang ini dalam seorang imam saudara kadang-kadang yang berjalan ini menurut orang-orang itu kadang-kadang mereka kadang-kadang ini dalam yang serba saudara kadang-kadang Bagaimana? Masih ada uang di udara? Tidak ada uang di udara? Tidak ada uang di udara, habis. Kok banyak uang di udara, nah tidak ada lagi. Nomor 2 karena sudah tua. Nomor Kaluasi 052. Kita runa rombongan Mama Angelo. Mama Angelo Pak Tosika Jemai Banjarmasin. Kurang po mitan nama ini kedin megundai sarak karang Mak Pangkian Suruh. Lain dekiinan nomor 2 lantak nomor Kaluasi 052. Kita runa katongkonan kamaritinan nasional Negeripan. Meneripan Jomai Dego Rambo Untan dapat sikir Makamban Nontoring Pulauan Ibu Kota Masyadiran Rambo Makangkian Suruh lain dekik langkah nomor Karuasi 052 rombongan Nasian Nene Ali Pantang Makalen Rambo Makangkian Suruh lain dekik nomor Karuasi 052
Katungkulan kamarintinganna keluarga nenek misal Pak atau Bapak Arya Kumala Rampo Makan yang lagi didatang keluar sama peluang Katungkulan kamarintinganna Mama Topan Gandang Batu Silanan Rampo Medan Namali Pak Mama Kelvin Pak Raka Nah raya si letter 16 Citaru Lantang nomor 90 Talo 90 ribu letter 16 Halo. 90 Talo Selako 95 Lo anak pintar. nanti kalau suci mau sengaja kata Pak Kandinan Gulawan kami kambiyo sambung jabatan di kali kami kambiyo di Gulawan di Rondon Sobat Angka Kedep kita mengabuso Palembang Pak Utang Masak Sebali atau Utang Masling Pak Penang kita Masulanan Sampai pasti kita mengendong ini aku pun main mendong muka yulang di suling karakatan dapat yang kakabor penting pada malam lagi dan pulang di Patung tim Jepang nak ketemu langsung pulang lolokan aku pintahunan iya di pengasih pindah pertemuan Bapak David ini jadi alam tentang Bapak Leoni Pak Muhammad Leoni di letter 30 Bapak Kelvin Raya letter 16 orang di luar di level di luar sekarang gua nggak tahu lapas akhirnya nasi nah di bayang ke bayi melong ke apa itu ke melong ko na melong bisa deh orang bisa jadi belaku karakter nak semua sangat karakter kalau anda langsung pulang lolokan lalu bisa di Ayo. Bagi dulu Columbusnya. Bagi dulu Columbusnya kan. Ini Om Peter. Tapi apa namanya itu? Ketapi. Itu ketapi. Ini. Sasite dako tete apa ibadah pada presiden tugas masih memang mau pemilihan ini ibadah deh ya indah nak lalu masa pembukaan ini mahal ini camta kan oke mau udah kak pemilu ya Halo. Halo Om Ben, sangat lihat TV. Oke. Bagaimana Krebo, Ma? Baik, itu apa di atas? dan masalah atas itu dalam CS kita. ini sekarang akan semuanya. Ini orang balik ini tapi Bangdatu. Oke, baik ya. Di follow boleh. Bagaimana Opa Nenek Rara? Kakek Rara, bagaimana Kareba? Beda rombongan tuh yang terakhir. Oh iya. Iya, kalau oke ada yang ada aku. Di mana Om? Iya.
Tapi rupanya kepangan ada naran tekalua. Magalama nalaga kita rarabu kudu lampasan apa dan medikaleta. Allah temen kita menjelaskan apa di pengaduan. Ya betul rombongan Pak Brin Abang Tibuan Dulang Madandan rombongan Yusdi Lu Banggai rombongan keluarga Pak Garupe Paulus Murni SA MSC Gandang Batu Citarum rombongan Nina Kundim Gandang Batu rombongan keluarga Nekdaman Batu Rondon rombongan keluarga Bapak John Sugu Nura Batu Nenek Cahaya Simbuang rombongan keluarga Bapak Rian Jayapura rombongan Bapak Sandre Batandung Jakarta rombongan Bapak Rehan Batu Rondon Gasing rombongan keluarga Nenek Salu Batu Rondon Gasing rombongan Nenek Rafael Bala rombongan keluarga Nenek Tandong Dutang rombongan Nenek Cahaya Mahura rombongan keluarga Bapak Telis Palung rombongan Bapak Riki Makassar rombongan Bapak Raras Masamba rombongan Bapak Cahaya Tongko dan Buntu Tobarang Batu Rondon Gasing Tongko rombongan Rehan dan Liambang Jakarta rombongan Arnold Patandung Tolikara Papua rombongan Rieke rombongan Rieke Mangide Jayapura rombongan Weni Parabang Lu Banggai rombongan Yusriani Mangkuali Manopori rombongan Cahaya Lisu Batu Anggi Jamai Makassar rombongan Purnama Patandung Makassar rombongan rombongan Ambus Bandasa Makassar rombongan Bapak Rafael Gendari rombongan Bapak Oris Masamba rombongan Bapak Risa Masamba di Taruna rombongan Kiral Patandung Makassar rombongan Bapak Ino Wadula Surako rombongan Bapak One Solar Bang Santi Palu rombongan keluarga almarhum Puang Lepa Batara Randa Batu Jaksa Randa Pak Tengko rombongan keluarga Nenek Baba Kampis Makale rombongan keluarga Nenek Bayu Urake Makale rombongan keluarga Nenek Meki Tokaluku Makale rombongan keluarga Bapak Banta Padang Sampah Paloko rombongan keluarga Bapak Juan Batu Dr. Redi Palu rombongan keluarga Bapak Isi Pasang Kayu rombongan keluarga Bapak Arlen Lambio rombongan Bapak Maksi Sumbu Minasa rombongan Bapak Lori Lambio rombongan Bapak Evan Tangdan rombongan Bapak Beril Lambio rombongan Bapak Karo Kuntao rombongan Bapak Tato Pasar Baru rombongan Bapak Gita yang main Kendari rombongan Bapak Nathan yang main Kendari rombongan Atupa Batala Randa Buntu Datu rombongan Sebastian yang main Saluan Pak rombongan keluarga Bapak Grace di Lomai Makale rombongan keluarga Bapak Wadi Lomai Patengko rombongan keluarga Bapak
Dong Makale, rombongan keluarga Ne Haji Mariana, Makale, rombongan keluarga Nursia Lemba, Makale, rombongan keluarga Bapak Harun Paku Makale, rombongan keluarga Bapak Saha, Sola Pakarto, Lamasi, rombongan Hardi, Todete Sandari Lapio, rombongan Bapak Tanya Makassar, rombongan Bapak Cika Makassar, rombongan Ferdi Samarinda. Iya yang nasa kamu tuh rombongan Mangka di Sabur pasang Kalena blote babangan nateran te kalua la kuning kana made la tagaw labi garuda boleh. Iya, pertama ini dong, Inde Galo Lalong Siroso Karatang Situran Dadi Tangga Simolo Mangi Doron Sindo Gedi Paturu Turutan Madete Lakian Rara di Parore Tomatindo Daute Gorang Riang Hilo Metundan Laporan dan Nalangi Ineru yang melakukan Lean Noran maka limakna untun dan sang datuna lako bana lembang guru yang sangkaraina lako pentutuan lipu sandah galu napundang salarika naruyang atangkongan dika metundang mali tuan nene tamatong kunal layu utama kaisungan nato dikasiri mata bubunna di kabanga tondon turunan kaisunganna patolawai tonamma penamile ilang kuman pulang buman ikina matin do balian lan paranta akan daurena taruk turiangna lolosu kan daurena taruk bulawanna tuan nenek nengkarak patama tiada narante kalua siang baralamba si bararung barana taruh kemunawan nama di kamatasak lalu sukan daurena tuna turiyang nada tumatampu angga balimbing kalua solaloko tang kaulanan to di poparan dena tondo ko di potang dan napang leon sola salombe parelung tinting paunganan balu sudirapa totiran duko simbolo mamani lokon loe rala ta tae mo pa derupanna tikil lang pan tarisan maladina saya salego masoli sola pampak tak dibela inde mai anak panglawan sangka bango sorang deti lagi tiriang seleng sirende Dedi taranak ilang lindo na bulan nilolong landar na Allah daw Allah sang kambanah bitoin sang garagan na raatulangi sang banah banah siulat tintig dia mo telang tegaluwa singkang diraduan dia mo tarang pagapang naluwang ma Unggaraga sang genderan kumombong sang tiang garan
sarita to lambang tento darra tondorong susito salebu ti gembong tinto gaun umarang tapi tidak dikalato tangta mari kamatamni budana tomak pasak malimpana tomak tambuan tangan di olah mualla anah tangan di lomba mo bisa deyata angga taluk tukun narara sola bumbung na bulawan angga pas sasaran tuyu bongsu pare nangka susi kanete lumembang pangala ma paluming kabuntu ma paludio mai manoka melau misa turun ma bantala-tala ia pinamorai lau ke lau pi sola tondok na turun pi sola lembang balotongan kada bisa pandanang tengko si turu manggi rika kupo kada laku tuleran ni tang tatiro raka tau tang tak parika matangta Ikua ton talamban diong mai tu berdesang balai mai talambang to diong salu pura masa pitu mangi isi salu siurukang pungkang mumpar ramadanna ti seno tandung tapo lambanan tige garan te kalua tao lai inang sena ia taruh bulawanna lindona bulan inang lain lolasukan daurena barrena allo nanne dikasiri idatu tutuan dikatangka ampu lembang Tommy tengga tamate tondong mengkara apa tamali sunnate bang leon ondong lante lubak bana inde tongkonan aram bakana inde landolong si bodong tampo batingki si bangokton balah batu marioki Sunggaya bana kiti bambang ia lambana sangka rokko kalambunan tibang bang rokko matampu sangka uru yang alangi tibang bang ulal lawatara. Ungko mi boleh batu rupanda kende mi boleh bantarisan makarahengna. Anggan na te dibuat enggo lamai te tanggana tondo kote dulu kono bimulal lamai tele sunna te bang leom inde padang nanay bendam merambua pinna kabotuan pula. Na tulan nangi rotok merohen na sangka na katampuran na masiyang inde kalendo na sangka inde layo na dandan paleleyan aluma lalong sangka ama kasea-sea tumangi banua nenek nasi dan kaisungan todolona tumangi dika tongkonan rilempangan rante pong pakadang unna de tane tene so mantung malimongan todo wai matanna tongkonan ribanu masula pada maribebo unna de ade banu anene nama tepo apa kaisungan todolo nama leso kaluan na dalu busanga puluhan na bidang tarlung pulonan dua tae ku pasilan rinding ku paleko na manang ngaban Tontamen tumaba katamate ada narante kalua tonta tikil lang tamate pantalisan malabina tandung kalonarang la kukuali umobun tumali kita nete pak ranua tiumbak gayang malabi tasik tarapang pasilo-silo ang kapabuntuan ranun na ba banalembang tanete pentire rungan na pentutuan lipo ulun na salo engkok nawai matallo matampu tae mo pa derupan na tikil lang akan tarisan malaki lagu bahu po tandungan ni tanda butun taki borongan ni katiung baranta apa boleh ni mani nasadaran dan dipuduk kinalen na hindara atong kaabililah kita malaki pasadar rinding kita malaki paleko na manang nabanua nga tonto matibong ka asang marong marindi
ding telantang taulak bitikil lang sa masuki manang nga banua te garuga ampulen bang adisalisan gak bidaran dan palelea nanay bandar nampak tang salah suka arantian tuyo tang pindah orang tabe tator orang ko tahun isung baraya dalangan kasih tak memali tarutur yang anak Dapaurung balik siang beralamba si baru barang rindu urung kedelak narang te kalau atas gerok kesangka ngatandung kalau narang. Unggara kami sangka derang bumbu kami sama tiang garang temaya naga paklo luang sangka panggosoran deti langi turi yang seleng sirende. Unggara ka sangka derang daun boy lilina panang dirang madan tanto daw tundungan kara siaga. Iya tompar bang malumakati tonna angila umay to si saladan pasyong bangi tonna barati paturang-turang tedao barang digente barang kau bulahan na lepongan bulan randan beti langit na pandang matarikku Ku beru susukor randan di budukku lau padang mari kandang bar na koroi bara padang aloi ini nak pasang bas nenek tasang kalapanda todolo tadi gente padang asia-asian tondo babintoe langan si ayo kalamba si barung barang pangloloana padang ma patang luntuk kapa buana karua buana nan penanian nalo aluk mak di kana boalu na taranak amba bunga na loloang puang bulu matua Ketu tuntang padang di buntau dalam padang nalili padang penanian nisa bana. Iya mau padang menanai rampolen bang si nenek parang ya balina takulla mangka di belendo. Si peganal loilaman tekali petolen si babohong kalambanan. Besok kesampan nama atau bawa talinga digente di pada alur mak larang-larang lo kebak banalin bang sangka mak kasia-sia kepen tutuan lipo. Tadi yang parang dilu lili bambarawana. Tadi yang parang di tanang taludai dan sembak batu lalita. Lilik na buah pun rambang boleh bayi buntang. Kula kana tepi rupo anggerong tuwanawangan ni. Masam bana sarewangi. Sungan nada dulu karaing na parang dialak untuk tusang base kita nenekta sangkala bangda tolo ibo tolo tarok turiyang na tubendan buangin lalo sukan dauren atau titanan lasak di pamulan na susukan arro allo ini na di kasiri mata bubun na di kabanga tundon turunan na lakoba banalimbang lakopen tutuan lipo siang baralamba si barung barana taruh koturi yang na siap kemudian lalu sukan daurena anak pare nangka sola pas sasaran tuyu lamai lilina padang ribas seadinna tae mo pak dirupanna tikilang pantarisan malah abina tiumbak lemai lilina padang danai bendang tunggunan randanan sungan pak kalandawan nasya buang paitong makalima naraka makamban pa katium baram milamai padang di bengken dengan tulang basya di tentang lagu pula kita kerani tahu mai ditongkolan kada daun teban itu apa uleleang belana marasang kami lima dia hote garuda ampulen bang dia hote latang taulabi dia hote inan mangkali kembali sutungga kai sungan sundung di posisi kesidualan dinan di dore gandau de bau di bagai lola di salami dan di lindo tau la tanai si jira lindo tama rambut Allah simanta berubang ga tama kaponan tau terkutu dia mana inde tau dosang maratin no inde tau dosang mamma kalau ina turu-turu to mamma kalau to lagi lalong otomatis doa untuk para lagi yang ini. Dengan nama rasa mengerang sangkir dalam gunung dosang tiang karang. Anggan nada main itu sesuatu itu apa na? Lesukarwan ada lusa puluhan dan nabi nama tahu pulangan dua.
Lampalimbang indah kapuran panggan leleang membuat asana Lami tarima dia ketaruh si tambil lami kelak paparaya di orang kasih tanaman Baga pakan nara kalampalimbang kada sanggup berlampatasi sampati kuda lihat berkesurin kala ataupun mua Muang tasula masang bagim dengan tali pemairik akan gidi mamah bulu lolong kiran demau tangkelesuan di baranda mata lo tangkukan Sini nalet tu kita nampak mu Sini masuk telinga.
Ikut soda pimpia. Ada satu teh. Siapa namanya nih? Sein. Sein. Ya. Kalau ini? Grace. Ya, Grace. Grace. Oke, Grace. Mantap, Grace. Itu pergi ya. Halo. Bagaimana Bali? Aman? Aman, Bali aman, sehat. sehat. Ya. Kemana-mana saja mungkin. Iya, kemarin kita. Bisa boleh. Halo. Bagaimana dia sana nak pengenal rokok di sini. Jadi Tandai banyak ya, sabaran pesan, ahli sabaran untuk kamu, soalnya gitu. Hati-hati ya, Bu. Hati-hati ya. Ladon dan ladon. Tahu tak utama? Yang pertama.
Dan lukisan Pak, bisa mengapa-apa sama situasi lah Pak, suatu di mana ini sebenarnya Sana dulu ya. Undi ya. Undi tadi. Kena ada pirang. Pertama ikon. ya. Mana bisa na Oh, Tante Gili. Ya, salam. Kola-kola tuh. Kola-kola bisa. Benih. Kola-kola bisa. Kakak boleh ada yang bubar. Melo kanina barisan na mali na Sule. tatongan ni mga pirang itin kita ni Sarabaylin. Oke, bagaimana? Victor ada. Saan ko maami sa pasiko na to na ano, maami sa may pula ito mga la. Oh, ada video ya dah. Oh, video ya. Ini pertama. Pertama datangnya. Pertama Oh, aku kira itu tuh karat tangan ya. Oh, si cantik inasang. Cantik itu topik kata cantik inasang. Si karat foto di kami. Jalan dulu, dia lagi pada dulu Oh, dia Jalan dasam. Kadang-kadang asal Halo, kita di sini kan di belakang ya. Kelebihan tangan nih. Bukan kau itu anu. Apa? Syuting mo, may tindi lang. Nah, udah pernah buku sih anak. Kalau ini lu kopi teh lah. Perkompa bisa udah. Ya, sama kami. Inang sing ayaman ulondong inang lainnya manu kurungan mana rama aku kuang arokan nama toko di omai. No, saya nggak menurut Filipin mah, saya nggak itu. Saya nggak dukar kita menurut Filipin. Saya nggak menurut Filipin. Saya nggak. Kalian tak tinggal. Halo guys. Halo, semuanya lagi nama mo. Jump in. Cantina.
dong. Ini. Halo guys. Siapa namanya nih? Dela. Halo Dela. Kelas berapa mau kau Dewa? Kelas 6 naik kelas 7. Oh, kukira SM Mami. Guys. Tidak kitanya. Hampir minggu gombal ternyata masih. Tidak kita. Sangat TV. Kita petar kita. Ditembak kami. Ditembak kami. Sampai sini. Iya, linggi dempa bayu kos kan itu dan pisan itu coba ini cuma tak makaru gak ditiru tuh tak ana siragam lan. Amanan abang lo apa dong pas dia pisan ni bayu kos.
Inang manu kuna lapan deke londo ko na pongot tulang adidi. tau lang noy sa kadatun na mempule oy.
Allah susimo akan nabating latin mo pasiruan na Mario kesirua italambi iketendi takaratu. Kutontong mengkau rongorokote ada anarante keluar ada na diong te sangka na tandung kalonaran makalima na diong suleng karara na targo bulawan na barre na allo lalo sukan daure na dindo na bulan. Angga balimbing kalua solalo ko tang kauranan to di paparan din na tondok di potang dan napang leon. Timai barana kalando na lipungan tondok lamba paunganan na pintutuan lipu sayo kalamba si barrung barana salombe parerung tinting paunganan balu sudirapa. Tumanda panariatan nun tegaruga ampulen bang disa disangka di darandang palelean lante karampuan boyo. Natarana kami ki balaran nampak tang salah suka na loloan piki rantian tuyu tang pindaura na. Kukuha tang sitang nga silolok patanda mali na to maaraputal lang tang si zaman mata kalambanan pa. Uway na pong tulak kapadang sakit di pamatuatan nakaway na pong talong batanete di palimbong rokosuling kararata. Apalagi ko din na si upa tapo upa paraya tapo paraya na po panguntutang tipik ibatang di kalita na po baya katang tilas sikiton don to batangda. Untong kon niya loleko na ulisong ikulla sumuli na teda oto di paturu-turu tumamba mo daote lakian lalong di paro reto leaga daote gorang diang dilo. Naku ko asun don miki si Tirolindo langan si Manta Perupa angga anak na dadian bong sunakin akan sola silek to barra na polo kaindi na to mas sola duay. Tulitong maarinding para tas 50 butalun norok kosuling kalara tatalangan si pamatua indo si pabano kaluruna. Si pamatua indo ko dia musang kapuran pangan si pabano kaluruna dia musang pelang kalan dulu. Nalaki ko dia mukanya kere sa norok pamata salanganan dia suling kalarata. Tukumua si sirangkan salibu lantang analangi kami to maaraputal lang tembangkan to gaun to malargal para na batara kami to nemponan nao tumeng kakang siulam katang palambiran mengkenengkan si kalende katang paukuran la bira kana de may sorangan sepo tang desa tang nampak kamu permarang pangalisuan na mantian tuyo demi mani kada ti jalan dan sampati kanan di sala tapurung milangan unting batang pon wasele na sepo pundung narik kita siok kain pangkaliling na sele na nabi kumaning pun na katang palambiran katang paukuran kiku ada di katawan ni madi mo tegang kalan mutu sa inalo tang lapatukinan lo suling ka lembang da kapugong kalambangan tiba dikito dalawa ka atang sangadin na keun lambi ki katonan padang keun dete ki pasaparan mata kali ta pator romellong bangi tondon nalalan tapasambalin ni pantidakan namanda sampo batun na bintin tanah karurungna ta tontong masak di mai mana inding masolan asam nanti botade Tapatan rampak tali dua dan suling saya katang ikam dia santung binte sangarat tadi kaki inti bulawan pak kantianan bulawan ta si taruh namin ang latan yung palandang paupuin ini video nakatongkonan talang tikulla di rande lulang. Ya matu katongkonan kamaretian na Bapak Cahaya rombongan na Bapak Cahaya tongkonan buntu tebara baturon don gasing rampo maarendinan tidong mempatimali lakon Bapak Mardi sitaruna rombongan na Bapak One dan Mama Santi rombongan na Bapak One dan Mama Santi Jamai Palu rampo maarendinan tidong mempatimali lakon Bapak Mardi isola Mama Alia sitaruna rombongan na Puang John Subunura rombongan na Puang John Subunura batu Nenek Cahaya simbuang turang po metanda mali tuutun kaboro lakong Bapak Mardi sitaru na rombongan na keluarga AKBP Paulus Mori SHMSE Gandang Batu rampo metanda mali tuutun kaboro lako Ibu Agustina ada batu Nenek Rianti sitaru na katongkonan kamaritian na keluarga Neenaman keluarga Neenaman batu rondon gasing turang pemetan damali itu utun kaboro lako Bapak Mardi sitaru na katongkonan kamaritian na keluarga Bapak Rian keluarga Bapak Rian Jayapura
rampo metanda mali tutun kaboro la Bapak Mardi. Sitaruk na katangkonan kamarintian na Bapak Sande Patandung. Rombongan na Bapak Sande Patandung Jemaah Jakarta. Rampo mempatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Bapak Rehan. Bapak Rehan Batu Rondon Gasing. Rampo mempatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na keluarga Nek Salu. Keluarga Nek Salu Batu Rondon Gasing. Rampo mempatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Nenek Rafael. Nenek Rafael Bala. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na keluarga Nenek Tando. Keluarga Nenek Tando Botang. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Nenek Cahaya. Nenek Cahaya Madura. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na keluarga Mama Tris. Keluarga Mama Tris Palu. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Bapak Rieke. Bapak Rieke Makassar. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Bapak Raras. Rombongan na Bapak Raras Masamba. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Rehan. Rombongan na Rehan Tandiontong Jakarta. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Arnold Patadung. Arnold Patadung Tolikara Papua. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Rieke. Rombongan na Rieke Mangende. Rieke Mangende Jayapura. Rampo metanda mali tutun kaboro la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Weni Parabang. Weni Parabang Lu Banggai. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Yusriani Mangguali. Yusriani Mangguali Monokwari. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Cahaya Lusi Langi. Rombongan na Cahaya Lusi Langi Makassar. Rombongan na Cahaya Lusi Langi Makassar. Rampo empatu la Mardi. Sitaruk na rombongan na Bapak Rizka. Bapak Rizka Masamba. Rampo empatu la Bapak Marni. Bapak Mardi. Sitaruk na katangkotan kamarintinan na Bapak Oris. Bapak Oris Masamba. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na katangkotan kamarintinan na Bapak Rafael. Bapak Rafael Kendari. Rampo empatu la Bapak Mardi. Sitaruk na rombongan na Ambon Bandaso. Rombongan na Ambon Bandaso Makassar. Rampo empatu la Mardi. Mintu na to lompat taruh ke katangkotan tada alang alle berde. Sitaruk lantang nomor 20. Saya laku 20 nanan. Kita lepa mintu na to lompat taruh ke katangkotan tada alang alle berde. Lantang nomor 20. Sitaruk 20 nanan. Sitaruk na katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Puang Lemba Batara Randa. Keluarga almarhum Puang Lemba Batara Randa waktu jaksa Randa lo may Pak Tengko. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Harun. Keluarga Bapak Harun Paku Makaleng. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na keluarga Nursia Lemba. Keluarga Nursia Lemba Makaleng. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na keluarga Ne Haji Mariana. Keluarga Ne Haji Mariana Congmai Makaleng. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Bapak Malga. Keluarga almarhum Bapak Malga Makaleng. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Warni. Keluarga Bapak Warni Pak Tengko. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Grace. Keluarga Bapak Grace yung may Makaleng. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na Sebastian. Sebastian yung may Saluampak. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na Tuda Batara Randa. Tuda Batara Randa Buntu Datu. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na Mama Nathan. Si Mama Nathan Kendari. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na si Bapak Gita. Si Bapak Nagita Kendari. Rampo metanda mali tutun kaborok lako si Bapak Nadapin. Katongkonan kamarintinan na Mama Tato.
Mama Tato Pasar Baru Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako sia bapak nadapin sang nasi turusan sang tiang karana Mama Karol Buntao Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako sia bapak nadapin katongkonan kamarintinan na Mama Beril sia Mama Naberil Lamtio Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako sia bapak nadapin katongkonan kamarintinan na Mama Epan sia Mama Ana Epan Tangdan Lamtio Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na si Mama Lori rombongan na si Mama Lori Lampio Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na Mama Maksi si Mama Ana Maksi Sungguh Minasa Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Arlen Lampio Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Isi Pasang Kayu Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Juan Batu Dr. Edi Comai Palu Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na keluarga Bapak Patang Padang Sabka Palopo Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Meki to Kaluku Makale Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Payuk Burake Makale Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Baba Kampis Makale Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si bapak nadapin mintu nato lain deki alang letter A sitaru lantang nomor 33 saya lako 35 kutole pa mintu nato lain deki alang letter A sitaru lantang nomor 33 saya lako 35 Si taruna katongkonan kamarintinan na Gerald Patandung Yomai Makassar Rampo tongkon mempatu lago Patrick lamentama kami 20 si taru 20 nanan katongkonan kamarintinan na Pak Ino Yomai Wondula Surago mempatu lago si bapak na Kelvin katongkonan kamarintinan na Hardi to Tete Sandari Lampio Rampo tongkon mempatu lago bapak na Kelvin katongkonan kamarintinan na bapak na Pani batu goga Yomai Pomala Rampo tongko mempatu lago sa bapak na Kelvin mintu na to lompataro katongkonan lain de komi alang letter F si tarung lantang sang puluhan si tarung na katongkonan kamarintinan na Mama Yosi Pasar Baru sangala Rampo tongko mempatu lago sa Nenek Nari katongkonan kamarintinan na Pong Ripal jomay to kay sampai patu lago siya Nenek Nari lalu bataro katongkonan lamentamo kami lantang na Nenek Narin si tarong na katongkonan kamarintinan na Bapak Tania yung may Makassar ang patongkon mempatu lago Onel Soladina katongkonan kamarintinan na Mama Chika Makassar mempatu lago sa Mama Naonel katongkonan kamarintinan na keluarga Mama Asaha Sola Pak Karto keluarga Mama Asaha Sola Pakarto Lamasi mempatu lago siya Bapak Naonel katongkonan kamarintinan na Firni Jamay Samarinda mempatu lago siya Mama Naonel mintu na dong la patarong kami katongkonan lalangan kami letter 22 lantang 20 misa si taro lantang 20 napa si taruna rombongan na Bapak Rahel paturun dan gasing Rampo yang patu laka Bapak Mardi si taruna rombongan na Rahel Tandiontong Jakarta Rampo yang patu laka Bapak Mardi si taruna rombongan na Cahaya Lisulangi Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro laka Mardi si taruna rombongan na Purnama Patandong Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro laka Rizal mintu na to latar mariting kido alang oleh perdelan tanam 20 taruh 20 nanan si taruh rombongan na Bapak Berina Bapak Buang Dulang Madandan Rampo Metanda Mali tutun kaboro laka Mama Onel lamentami lantang 20 taruh 20 nanan si taruh na yang rombongan na Yusti
Yustilu Banggai Rampo yang batu lagu Bandeng lamentama kilang tangan na Bandeng Sitarun rombongan Nadina Pidun rombongan Nadina Pidun Gandang Batu Rampo yang batu lagu Bapak Rianti lamentama kilang tangan na siya Bapak Rianti Sitarun rombongan na Karisa Wamena Papua Rampo yang batu lagu Bapak Kelvin lamentama kilang tangan nomor 90 talus taruh 10 karua Sitarun rombongan na Mama Daniel Makassar Rampo yang patuh lah Mama Onel lamenta menggilantang nomor 20 star 20 nanan Sitaru rombongan na Nek Karadia Durian Rampung dan Lasikir Ramakamban Antoning Bulawan ni Bukutang si Pederan Tutun Matang Kian Sur lain dek inan nomor Amisa inan nomor 2. Iyo di Pagkalolo yang untuk ketunggunan kemarin tinana Bapak Pani Batu Goga Jomai Pemalak Rampung Tanah Tasik Kira Ramakamban Antoning Bulan Ibu Kutang Sepederam Tutun Matang Kian Suruk Belan Nataru Kutos Yosok Mimi Tautu Sidurandani Lagi gula susi Metemesanga Rarata Pak Gantanan Bola Wantang Nalambi Randan Dipudupi kami sulit gantang na DP Pekalian Penalilahi kami sulung Tububungan Apa tonton Kiparo Pekaboru Tumuatabi dan ni manite mesanga rarata Pagatanan Bulawan tatami tanda butunta pempatuan tara katang maleso lidan tamatalingan wanta lagi kuat tabe takaringanan kaleta tarampo pakaloloy de meja protokol na kami kadan na tumakra putan langsung bumupuno ko na ang katumak kamunan nao kumaminto na painan kalua tarampo tongkon tutun sedikala lang tiada narante kalua lang tesangka na tandong karonaran Tamerau tanah ketika nakurian sumanga takamit to bilang te bisara pulian paraya belang na sandaw lagi law ampuka nakurian sumanga sanda kalau benda itu dalau saabu pulian paraya belang na lambi kita mabeko na sangka sanga dian nakarampuan tarima sulanasang naturo bainan kalua lagan ditimbang makbulolong diran de mau tangkil suan kemudian na saupa neto mikatong kunam tala sumpulolok na lautu bendaunanda iyo tabi laku kita salura rasa lubuk itu manda palante lantang tau labi garugang pulih bagi kuat tabi tabu kayo ulang masuling karara at tabu karon pela kolikan lenteta tatu baru pela lapo inang tumangka di babatuan ki dio padako tamanem pasungkurolok na paupu pendaunan na tudio na katong konanta susubu kato lapo kita salura rasa lubuk rampung pamatuay kurara makamban umpamano karungan bukutang si piadiran tutun matangkian suruh la sitiro kami Papa na Kelvin sola Papa na Gilbert utole tangkian suruh la sitiro kami siapa Papa Kelvin sola Papa Gilbert. Iya, tabe lagu kita Bapak pengantar lan tempat ibadah pimpin kiklan doa istirahat. Tinggal kemana anak-anak atau asal ada yang mau sondok kasirin nara. Para bin, nak kamu kata? Ya. Kalau ya reporternya sangat latih. Kuar kaya, gadis boleh kata nak kamu le. Iya, kita Sulanasa kita keluarga, iya kita Sulanasa pada konen lebih temai orang potongkon, dan yang bertaruh temai ketongkonan. Iya sudah katola ko kita Sulanasa pada kasangka temai burana panang, lau padrona padang kali kita Sulanasa, deloke tipalin deloke temai rarabuku, makro koyo to ina na bertaruh temai ketongkonan ta mane bertaruh di pangandong.
Ini orang mana? Oh 2 jam, 2,5 jam kita jeda lagi ya. Iya, kita lebih ketahui lah kita soal nasang belan nade pada salura rasa leboko tu merasa mempertarung ketongkonan lalangan moralnya itu masih satu tanda butuh nado mai ketongkonan kada. Iya betul ketongkonan kemarin tinana keluarga Seni Ari Benteng Bebo tu rampo tonggon ben katu mali tu tun kaborok lago siapa bang Nalioni merasa mempertarung ketongkonan yang lantang 32. Iya, kutole kubotabek lago kita seorang nasa, yang baik bisa bagi mengalainan ta madokong, iya ta pelakuan di panganpo tu mai burana padang pusaka yo kingayota. Nah dulu coba nak pas tak mau bertanggal lah sorong lah bo mengantar lo mas stasiun durian nah antar kilan ke pasar bayar. Tabe ko sulit karena ni masuk nasa dua mata pasang kalam batang karet tapi pak masih nonton lebih aku masuk sama orang makan lalu terkena ini komunikasi untuk pematua tamas sampai langsung ande Rabin teman SMP ya. Oh, iya SMP. Ande pematuran surga ande bangkuan ki penggisu. Mira kakilang kamakarolongan bilang natin bener ini masalah dua. Apa tondong kiti maro maleso tumentu na pak tunggu panganta mira kami masalah. Ada orang punya. Landok berambil salah tondong anak mudanya. Anak sepuluh tondong kami selang itu dulu para kami. Nak dipemilihan itu sang silang kira ketanam. Tumi kulang mutaran yang betul mengalang-alang pulang terima kesulitan gambaran pertama. Uteno yang sampai kedua pak kamasi demi kami. Diberi kami mentu otomatis sampai ini ya. Dolo yang main lagi bagi-bagi lagi pasang kalambah tebatang kareki. Marano kana kamu lampas sakit. Pas sekedukai tebatang kareki laun tarimai. Naulan dui lagi kandena salaki na lante atau temu. Lalu kamu dalam ulang tahun dengan Tuhan sama pembukaan. Lah dia kalau pasung ni kamu marilang kilang ini. Oke guys. Corona yang kalian rasakan menjadi masalah sana. Marana kamu tongkang lompat sakit. Ini barang kekurangan lalu bentuk kali kekaduan itu. Lampat taruh di kekaduan sangat bagi pandangan kami. Bagi pasien usia lama sekarang 5 tahun. Lah dia bagi pasien itu yang bakalan bersama dengan Praga ilmu kami berbuang. Tanding kali namu kami tarini jementu nating kamayaki. Cuki sorong lampuang tipong isu. Dituo siya parenta si sorong kamu natin na masalah. Berkena siya tonton siya na amin. Dan sama ambek na anak na ako na masalah. Amin. Oke, selamat siang, selamat santai siang. Oke guys, waktunya makan. Wih, ada cewek-cewek di sini. Halo. Halo Grace. Halo.
Halo, Indomie tuh. Cia. Jenny. Sembarang. Indomie. Oke, Indomie mau hadir lagi menonton Saleh TV. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini daging babi lagi di barbarkan di sini, guys. Wah. Oke, guys. Mantap. Udah kali rangan teh, guys. Dennya, gede, weh. Wah, mantap, Le. Wah. Ini daging babinya luar biasa, ini enaknya kalau bikin sate. Sate babi, kita Pak Piong makan sama pemerasan, marasa iyo guys. Ilo itu, tapi warga tu kata guys. Ada. Wah, anak kosong kamu nala ya. Pada oke, memantau dari Mamak Kota bersama Asing Kru. Oke, bagaimana kabar di Mamak Kota? Halo. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Nama merek tu kami kela. Ini Pak Komandan ini. Pak Komandan, oke Pak Komandan. Intel. Kumendong. Kita kru itu kok deh. Oke guys. Halo Be. Woi, berapa karewa? Biasa, seperti biasa, Le. Melo. Halo, bagaimana? Berat tua tak, Be? Berat tua? Dulu, Tak berkami mengiru. Tak mau? Oh, mengiru siapa? Boleh bos kekelah. Nah. Semakin tua, semakin kuat minum, Le. Oh, coba sekolah. Hey. Oke guys. Oke, ini tuh. Oke. Minum. Ini nih. Weh. Tuh kata BM, oke. Apa tak masih sambung dengan awal tu nak sampai dah. Tahu sih ya? Iya, memang kau. Jadi sama nak ada yang menonton, tak masih ni sambung. Nanti nih tu boleh tahu di sini tu biar aku ke. Oke guys, lah komandan ke apa ikan dia? Alik lepas. Sambal ikan. Usang dito na sila mo laro ko biasa. Topan ya. Yo, sambal. Yo, iya ko tama dere. Tapi na simbara sa Siapa namamu? Siapa? Lara. Di mana Kota Kola? Di TK Santa Clara. Santa Clara. Hei. Kepin. Tapi itu emang ya. Oke, bosku. Nah.
Oh, mak kalau kita kumande. Ada nori ya. Ayo. Oke. Ayo. Oh, maka pergi usaha bayang na. Harap kamera. Berapa Pak? Tenakan ada. Oh, kilasku. Mantap. Oke. Awas. Oke, guys. Kamu beri ini guys, emang. Dia may bunto guys. Namanya Buntaw. Buntaw. Pandanan. Sepong Oh, Pandanan. Sepong Pandanan. Oh. Nga manturutay ako turutay oleh. Turutay dong. Ini kalau piduku. Dalam piduku karang kira kita. Iya. Oke, semuanya guys. Jangan lupa Columbus kan. Ikan dok. Jangan lupa Columbus. Itu dari sang Columbus. Tadi le. Ikan dok tu. Oi, berapa kareba? Kareba melo. Oke. Mantap kita. Oh, na apa rinda? Paano balak ko yun? Aray, yakin mimindio. Tak naman itu dulu ya tuh. Halo. Ano kareba dia? Kareba melo. Madecen. Eh, Kareba madecen. Madeceng. Kamu pergi ke mana teh? Dari Enrekang. 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 Warna. Enrekang mana? Dari Kalimantan. Enrekang le. Iya, Enrekang mana? Warna. Dari Warna mah malino lino sunak itu Enrekang boleh. Ya kayak malino lunang ko. Suna Thomas. Suna. Kol. Kolo, iya. Malino kolo. Kayak malino lunang ko kan dulu. Nah, mami kan mami atau pasola solana to. Gimana? Halo. Oke guys, mangkar ke kumande. Mana kila kumande guys? Oh, mana kumande guys? Mana la kumande kan? Oke kira. Bisa kita bergabung? Boleh. Boleh sekali. Mari gabung. Oke, terima kasih sudah nih. Sebentar kita lihat dia ya. Mantap, Sangala TV. Sangala. Orang musuh. Dari kabupaten ya, Tamta. Oh, Gandang Batu. Tolong. Gandang Batu. Kuara nama Alinan Dokoro omai ke. Dari kabupaten Gandang Batu, baca Silanan. Dari kami ba? Kurang nih. Kurang nih. Umbadi itu baden. Apa di mana? Baca. Tapu mi. Ano mo sa oke? Oke, iya. Oke. Masih tanda-tanda na. Oh iya, dia mau takut dulu ya. Masih tanda-tanda na pinto. Domi. Tina lah. Hah? Tina. Ada nerapi, kakak nerapi. Oh iya, Be. Sayang atuh. Iya. Iya. Tewang kata siapa jadi? Ya, mira, tanda bang aku namanya lagu anu. Lagu Balanda. Iya. Oke, terima kasih.
Bagaimana Kareba? Tak siya na uran le. Oke. Ada sandal apa? Oh, langsung lo berkat main. Oh. Halo, Pik. Oke, yo. Oh, tak masih kain naman eh. Ay, alay sih pero kayak satu luluang kukuan na. Bagaimana Kareba Palu? Ya. Oke, aman. Oke, sudah Biki? Iya, lah pulang kampung. Columbus nih. Yang tuh. Oke, iya. Ya, Columbus na Tobori. Iya, Tobori. Iya, Tobori ka Tubalulang. Langsung dari ke Kibori teh? Iya. Oke, salamat ya. Kela. Iya, njera ka dari parampulit ke. Iya, assalamualaikum dong Pak. Salamat deh. Sakala TV lo, Meng. Iya, Sakala TV. Ada lu anu. Bori anu. Bori atas. Iya, tombang. Berapa Columbus min Oma? Apa ya? Ompit nih, ompit. Iya, Columbus ada ending sini gitu ah. Iya, oke. Asal ompit. Oh, langsung keluarga Bori dan sekitarnya. Oke guys, so. Iya. Kau memang takut mau di masuk le, sama tak cari dulu nanti. Iya, tidak usah takut kehujanan. Le, jauh jalan mi. Oke, selamat ke kampung. Dadah, terima kasih. Oke, dadah. 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 Oke. Hai Om Pit. Halo. Hai. Hai lagi mau sino? Lagi mau, hai. Di besi ko bang ya? Say hello saja. Para paham commission ya. Oke, yo. Oke. Terima kasih. Hati-hati. Kan nak kamera. Oh. Mantap sangat lah, oke. Oke, baik. Selamat ke kampung le. Ya. Iya. Terima kasih, Le. Oke. Oke, kami balik ke Bori. Oke lah. Oke. Dadah, hati-hati. Titi DJ. Oke. Oh, perok kamera. Oke guys, baby ya. Woi. Oke, mami pekanjaran nih, woi. Tolong pangi. Mantap. Oke guys. Oh, mau kemana deh? Ya. Oke. Tiba lagi dulu mau 5 liter le. Ya. Tiba lu mau 5 liter. Oke. Oke bosku, lanjut minum. Ya. Air kami mengiru tuak. Ada dok. Kudu lera sama lang dok make selamat lagi Mister. Biar por ada. Hai, Sangat TV ya. Halo. Sangat TV. Oke, baik. Oke. Ya, mantap. Salam. Bagaimana Kareba? Kareba Mero. Oke, dari mana? Dari mana? Lamasi guys. Oke, Lamasi. Wah. Orang Lamasi. Teman kawan kami dari Makassar. Oke, Makassar, Lamasi bergabung di Lampio. Kata lagi ya. Kenal bagi semua. Terima. Oke, weh. Tangan Latifi. Baik. Ya. Biasa. Iya. Tolak kan dia post Nina. Hei. Jangan di post tapi oke. Oke, ya. Oke bosku, ya. Iluli.
Halo, Hai, bagaimana salam kabar? dari Lamasi. Oke, dari mana lagi? Lamasi. Oke, Lamasi. Iya. Oke, terima kasih sudah Kasih, datang di Yo. sini. Ya. Halo Tante. Ya, ya, hilo li. Hai, malelo guys. Mahal ko roko. Hei, mengiru. Ilui. Mengiru dah aku, mikro mengiru mau tak lalu tak pernah kira lagi. Mangiru ko betul mangilu. Mengiru. Oh, mengiru siapa? Usaha mengilu mo. Kata apa? Melo pa ya? Melo siapa ya? Melo pa ya. Weh, mapi dia pa kaan nih, madapin nih, weh. Makan. Mana bos ya? Oke, makan mau semangat, weh. Nanya ada telurnya. Lengkap. Yang penting sehat jadi sempurna. Iya, ada buncis. Ada ikan kerape, weh, mamingina. Oke, perantau. Sudah apa kamu? Mami ikan di kampungnya. Oh. Oke, baik. Oke, guys. Nah. Halo. Halo gadis-gadis. Bagaimana nenek? Masa tinggi. Iya. Mana ka buat sadangan na? Nah, cok banget musik itu kayaknya. Ini soalnya aku jago ya, wah tak ada sini ya. Oke guys. Wah, dibagi mutuan men. Dibagi utus. Dibagi tus. Dibagi. Oke guys, boleh. Mangiru tuh semua tahu. Mengiru kan. Mantap. Mengiru. Ya ini mi. Bantar mami itu na wang sana. Mami tuak. Iya. Iya, oke kira. Oke, ini mi. Ya. Ini balok 78. Kurang larang kita ya. Oh iya, dirang ya. Nah, lalu kurang kita. Oke guys, woi. Bagi beli ya. Halo guys. Iya, kalian kalau saudara sampai desiap itu. Halo. Columbus. Lagi pemada tidak nama lalu di situ ada ide lagi. Aku kabarnya santai. Sama tidak ada rasan. Aku ada pengen sama lagi. Rek cuma ngapel sore ini. Rokok kabo. Woi. Langgam bersuara. Langgam ngapel tangan sama lele. Oke, satu. Kalau tuannya Kalimpong. Lako sa Popeus. Oke, mantap mo. Lako sa Rapi. Lako sa Polio. Lako sa Korea. Lako sa Talimpong. Lako sa Tarunendo. Lako sa Tua Pastor. Woi, ada pul. Bagaimana mol? Nah, yate ulun na sa Atena. Aya kana. Yate laki pamale dolo panolong irarang panolong ibu ko te do sa lene. Laki pamale yo nene muane te. Yate lalunan tongko sambari tongko nan namelo. Tongko nan tongko nasi.
Ya, begitu sama itu kota Pelisuni Pak. Mga tete si Singkaryan. Yan kaya ka na lalu rek ke kabo. Yate lalu lako sa pong kopi. Yate kita si Koni yang kaparnya satu Pelisuni Pak. Tidak ada, Song. Yate tema sudah lo keluarkan. Sino kamu? Bawa pakalumus mi. Oke. Kalau pemerasan ini. Hah? Iyo tapi lako kali tasolan sang rarabuku tu limpang mo tongkon main dun lantai ada narante kalua kumako ada pate rarabuku lang nanti kabio santung sangaratna nanti kabi di bulawan pakantian bulawana iya matu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum nenek Randa sang siturusan sang tiang karana keluarga almarhum nenek Randa pangala kasih rampo medadahari turun kabur lago sia bapak mati tumanda musulai karana di moriwan malabina do alam DPP kita ulangan 20 saya lago 20 Payan kalua kali mau sama ke anak kalua kasih kamar sangkana tandu kalonaran di mama pulau siapa warga bintang Emang iya tuh pone emang sama orang tua nenek kiri bintang emang 12 kita enak iya malas kita enak tewat bintang kurang bisa pidokin na kurang bisa itu yang awal bintang iya ya kan kurang bisa lagi awal bintang tante Oke, mangka hukuman deh bosku. Mangka. Sudah kumande. Oke, leng amu ya. Leng amu kan guys. Dan pakai tulis silakan lakat ya. Oh dem parau. Masih banyak. Mangka kasih lakas sama itu apa? Mangka pada pasarak tangan setalo-talo. Kali pestalo pisau mudah ya. Pestalo pisau. Oke kelah. Halo, gimana Bayu? Sehat-sehat, puji Tuhan. Menona. Masih tugas. Masih tugas? Ya. Belum kembali. Dia mau ke calon Nona? Kita lo persilakan kita ke Mangalate. Kita persilakan lagi kamu ya. Oke guys. Oke, apa demi kerut-kerut ke? Teh, apa nale? Oh sih. Mantap. Oke. Halo. Ya, bosku. Oke, Om Soling. Halo. Oke, gimana Kareba? Aman. Soling. Orang juga dalam orang di umur ke. Masih banyak bisa ngomongin. Halo. Gimana? Ini info? Yo, biasa. Biasa. Ya. Marwa inde. Marwa? Yo, bilang luar biasa. Iya, luar biasa. Bukan luar binasa, luar biasa. Bukan baik. Kok baik. 100. Halo. Halo. Halo Mpit. Aku dalam rumah lagi. Aku dari bawah sampai ke atas. Oke. Rompit. Ya. Mpit selalu di hati. Bagaimana Kareba pare-pare? Oh, bagus karyanya, bagus. Jangan dong. Bagaimana Sugigi?
So giginya Nenek Pani. Oke, masih menyala. Oke, mantap. Iya. Oke guys, lagi dulu. Oke guys, lagi dulu.